na Christosom emumpenimfo anase enimudefo akeka wo mo ho abom na afi no wo mo behie mo stronko kraye all ministers conference asintira wode atoso ye moral vision and national development the role of the church na se esumu yankase dada brabo mu no na o my Ghana betu mpon no asafo no ni ginabre ene de wasa asafo no yaboa no ene de henti yenkona yeni mu nkomotew na se adwumade yakwaso no Pentecost asafo ni mpanifo wo mo nedi animu no ene waboaboa soma hodo ne mpanifo ano a wo mbedi dwumaso no ye etiseyie na Reverend Opon Donko enam ne no eba betwe enkomo na opanyini wodi ntintima pa wa dwumade ya ekwaso yi emu enti enyimu enchemu eye Reverend emaha ya enua yenim se dwumade no we nya 1 day 10 ebekwaso afia no a na afi de no nkomo twetwe enimu nkomo kakra team no hia me pa die enti na machusi sa team yi oman be ya ese nipa abrabo papa se ya mo abrabo papa emfa ho kwankwan ye befa so chosem ni se wo say nyina so na otreni ni be yeden so without morality we go bankrupt yeah den yi enti na asori na oman no ye na famde na ya asori na so di se obehwe se per ye eni kronkron ye ni abrabo papa ebet no men yes ye no to ncha enye ye o mare chechire ne nkone ne ye be how ye ho kwa wow yan shobi su be ka se ene yi untimi nko 100 meters abra wunhia asore signboard mienu ana miensa enso fe na nipa su ne ba na se Kristo kro anti ye mu is the church failing na so manfo no na ye nya opepa ye de ano na ekanya mesem ne keka na ne ewu mprempren ye ti sei se nya asore na ankechen sakra na sa asore ne kro ye bi no do asore na bone ho modern pa hwe won yam robbers asakra nipa bonefo asakra nyina erade age won afisa TV en nti sanka won nyina da so wo sa TV en mu a anka nye kora nti ne ehu asore ne ya aye bi no mu ehu no the church is playing a very big role asore na aboa ma ne ama abrasi kakaka na confirm grani o na hu ni sei senti sa anka wote udem sa na on abechiro dedua wow nti asore na ye bi anka enega na chechire no asore no edibre ne sen ewom asori ne oman kita ho difficulty ohwa ye school ye wo hospitals ye wo ni nyina asori na de bai na ebe ya ye betro ye nkasa brofo a ye kan nyina ya asori ti asori ne oman kita ho de difficulty na afei no bebi ananka kan no yesuro se ye beko no asori pese ye ko okay enti ne ewu humprempren ye a step further ye tu anamon atoa ne aye no so na yetumi aben penefo na yetwa aben won na afei ye wasem bi a yaka kire e wo de daw okay the Catholic Bishops Conference Christian Council GPCC Ghana Charismatics and Pentecostal Councils Individual Churches Association nyina ya yenga fam do se bibi bo manimu a na ya chen so pe na sa ecumenical groups na won akiro yes wo kiro a amanfo be kasa ho abat wo se penefo no be fa zana mo bi kura na opeso otu a na say LGBT ba ya nka ebu afọ yensu chairman nyame chefre asofu nyina aboa no from all churches na wo kase wo Ghana hade sa asore wo ha na mamre wo ha LGBT no yenyintum eno aboa yen okay sa asore ne reye bi pa okay ti event no ebekosan yeah until you starting on 19th September na we no 22nd eye nchire mpaibo na afei wo mentorship wo asofu gu ahoro dodo wa asore ahoro nketo awo makase wo binuma di sofu ache sua de akọ akiri nti ye pese ye fasa akwan so na your brother friend mentorship okay na won matete wo mo bi wo na ase no afi mpanifo wo na kasegu mofra na som okay ye hwese asofu no be ba brabo papa okay o ma ba ti wo sofu bi ayebribi egu asore na ni mase nti sa kwan ye kwan ba kwa ye faso a ye ma osofu bia na ni aba na ho so na wo say unti ho ma wo ho otema Kristo nobody lives on an island wadi bia obeye bia no e kan bia enti venue ni ye hene gomo afete Pentecost Convention Center okay obia timi baby obia okay ye da se pa ye da se ebusia na se opanyina na twetwe nkomo yi Reverend Opon Donko no ye district pastor ma Adom Pentecost asafo no na esoma hodo nyina mpanimfo a wo mo atwahia na obedi dwumadi esronko kora bosumi yi mo no ye di mo enchemu